2010 yılda Çivaklar'da ütkürülgen İdil boyu hem Ural Halklarının Asambleyasının forumu birdenlikliğinin misalı bulup durar. Bu forum Tataristan'ın cemaatçiliği bilen yukarı belirlendi. Şakna 2010 yılda şu başkarda Arılba Uraldır Hınti Halk Seni Asamblеи форумне иртерниде тебір көтеріп летсе бажы, шак форум қадарды бізем, тада онда ежінні худсем, документсем, Тударстан Республикин худсене, Тударстан Республикин халығы аннын ырлары. Анда қабыл етілген нәтижелі документлар hukuklap korku olundu. Sizin Respublika'da milli içtimai uyuşmalar inge intirip to'liq manfaatlerin baygırtıp işlegen gibi bizning Tatar halkı da şu yönelişte işleyip. Чуваш нации общество прилеживаем хын халыгын хуйгизине аннанза иштени бегех пирин тударзен нация общество организации земде шабдылевбек ишлешем. Bizim maksatlar hem yollarımız bir. Пирин левзем тада Bizim halklar vasırlar boyu tuğan ilini şiit il baskınlarından birgeleşip toplayanlar, birgelep hizmet etkenler. Hazırda bugünkü tarihi istelikleri torguluşular ortak tarihi heykelimizde Bulgar'da yamanın tuturu işin olup vararlar. Пирин халыксем нумай илерзем хуши пірле бурынны, хамыр патшалығымыра пірле адаландарны, пірле хүділене, халиде хамырын авалги пірлеги истории мерін палықне, пылғара, адаландарас енебе пірлеги ешкірай. Туған тілімізде сақлап қалар үшін bağışlanılan İdil boyu hem Ural Halkları Asambleyası'nın forumun ütkürdük. Onda kabul edilen dokumentler milli magarifini, tillerini ve Türk siyasetin faş ettiler. Milli mektepte yok edişi 309. kanununu cinayet deyip belirlediler. Şülere kazınca vardım, şu başkarda ilterine bildir, ilterine Atılba Uraldır Hınti Halk Seni Asamblеи форумінде нации шкулне, нации брендевне, типтова себе, нации челхизене, подере себе, тыцабыраган политикана сивлеген документизем, bizem федерации шайде ежемно вещерді қырмыш, закон был преступникла закон был ныне, был пирен, врен-дюрен, нации, регион, компонентизіне қалар сабрақса бере сыдыр дүніне қыдар сабадеш. 2010 yılın dekabrında kanun kabul etti, devlet Duma'sı kanun kabul etti. Bu kanun Rusya Konstitüsyası'na milli respublikalarının konstitüsyaların halklarının hukukların tupaz ravişte buzar. 2010 шулги Раштавын сирымдываттым жінде Россия Федерации Пуховен Федерации Канажы Твачыр водыр иксір сағырун бірре пилликміш
номерле Федерации Сакунья Ырларе, onun яде Россия Федерации Конституции Бунзакрымыш статьине ушнузем кирдеси, кувал пирен халыксен, ебир ежинны патшалыксен, ебир ежинны конституциясен, принциписене тепренех шымрет. Bu kanunun boyunca respublikalarda devlet başlığı prezident olmayı. Şaf zakona göre bir respublikasının yerdüji prezident yatlı pulma bulduramaz. 2011 yılının fevralinde devlet konusunda respublikalarda tüp milletin ona kılan hukukunu tiyatrovan kanun proyekti tertildi. 2011 жылғы нарыз үйгінде Россия Федерации патшалық думине Федерации субъектізінде вырынды титуллы халықсен шәлгізене ядарласақ бізіне программына кіртсек вредмеллине чараган сакун проектіне тұратыны. Bu şartlarda biz 6 yıl boyu Ural boyu halkların respublikaları Mari-El, Mordovya, Çuvaşistan, Udmurtiya, Başkırstan, Tatarstan hem başka respublikalar birden bulurga tiyiş. Bizning başka respublika birden bulganda Mağarif tilini, devletimizni, milletlerimizni saqlaw üçün birge kurashirga tiyish. Bir şak siyende sakıncıya hiriş kirejüle Adılbavru aldırgıcı bulda Respublika, Mari-El, Mordovya, Udmurtiya, Çuvaşistan, Bашкортостан, Тударстан, тада Россия Федерациясындағы республикасында пірле юнажар болмала, пірле кирешмелле, хамыр чилгене, хамыр халықсыне упраза, хварас ішре. Мәскәүнең саясаты безне milletlerді саклап калу юлларын izlerge mecbur eder. Ya biz Rusya imperiyasında kalabız hem yurttaşabız ya halk ara kanunlarga yerli halkların hukukları turunda Birleşken Milletler Uyuşması deklarasyası kişi hukukları turunda amami deklarasya hem başka dokumentler negizinden azatlık yoluna basırga tiyiş. Россия Федерация традиция бұраған политика Россия бұрған халықсен умне Шагынбек суйлаза илмелли юплев кыларса дырадат. Юпленю кыларса дырадат. Россия империя ежіндех юлза шук пулза выртмалла. Тінде прави жайбе прилежне нацизен прилежеве ежінні Тымарланны халықсен декларации, идем правизен декларации, проблемшны декларации, тада шаг үйлібай жыны үтті, тінде жайынды документсен пире паны правазене шынзелесі жын ириклік шулі жын едімалла. Бүгінгі күнде республикаларда партияларды бітіру саясаты олып барылар. Әмме lakin onlar yaşayacak. Çünkü onlar
халықарның тілегі бойынша ұйыштырылған. Кайынғы күн республика зенде партизіне підерзе біраз политика дұтса біраз. Анжақта бізіне підерме шук, підерзе лартма жук. Мүжіндезен бізіне халық сен иргібет ұзақуны, шамбада бізем ұрнашек. Татарстан делегации isminden Şavaş аталауын партии hem bütün Şuvaş halkın danlılıklı юбилей bilen tebrikliyiz. Hem milli yanarış yolunda büyük jiguler dileyiz. Bir Tudastan'dan kilini делегациям Чуваш адалану партине, тогда аслы Чуваш халықне, сивы бұлдыр аслы Чуваш халықне. Әрбин bu шығыш біләнгені тамамыламын өзімнің сізге müracaatımını. Хамын сымақымайып шақ сымақсынбек өшкешін мән? Bu Şuvaş аталауын партиялерін 20 yıllık юбилейін onu indi zorlap hem onu hürmet edip bizim delegatsiya Tataristan'dan kelgen delegatsiyadan isminden bizim şunday bölekler var. Mene görəsiz. Чуваш адалану партиин 20 жылғы юбилей әдебе саламланымай пирин Тудастан'dan келіне делегациен Сиреп Амалы Шагынбек партиясен бұр, ана езір бұрадыр. Bunda Bozanдағы Kreml'nin resmi hem ilk motorlara gittirip yasalgan. Mene sizge şunu topşarasın kile. Kunda kuradır Huzan Kreml'in hitrегіні қадірлені игердіге. Hem көптен төгілгені шықты міне бұндай kitap. Ол біздің бұрынғы тарихқа тіркелі. Hem biz mene bu Mirgunov деген tarixi kitapını mene bu bilen birge topşırasımız gide. Tada ученик бюджетлензе тухны лайх книге, пирин авалхи истории без шигрын нагдар самараган книге, Миргунов язык книге шаг парни приля барашын. Бек зор рахмат сізге. Қауып келе өзекен. Salam Şuvaş halkına. Salam. Şurakun Bultar Sire. Таван сен, праздник пе салам. Şap, традиции, малалла, хватманса, şeretlense pıta. Biz Yarşallı şehrinden bir Şircallı Hurince içtimağı üzerinden, Tatar içtimağı üzerinden. Tudarzen общество центринce Sizin şakırığınız boyunca özünüzün şuşu Özümüzde uyuşma isminden özünüzün 20 yıllık yubileyinizni uyuşturuşlarga onda hürmetimizni hem selamimizni yetkiremiz. Бирге хабарын сакширим юбилейра ихравланышын,
хамырын шак общество центра ядебе сире салам зене шидеретпен. Hem sizge millet ara dostlukны, özara anlaşını, an fikir bilen, aydap barığızını, uyuşma bulup, hareket etüğüzni, haklık negizinde tilep kalamız. Eber sire halsem huşinci şihınu zene, tada xavır hujiri şura julğıra, xavırın malalla adalanı bıra, gırızunat bir. İdil Ural halkları, Attila balaları, zor tarihi vakıalar bilen, zor tarihi vakıalar beylengen halk biz. Eber Adılba baldırıcı halksem, aslı Attila manugizem, eber hamırın yıvır da varım istori be buyan. Biz bugün de, gelecekte de devamlı halk. Eber payanda bur, eber pulaslıkra da pulagan halk. Özümüzni yaklav, tilimizni kamilleştiru, resmi işlerini milli tilde alıp baru zaruri. Hamır tıvagan eşsene, hamır tıvan çelkebe purduşlama buldardı, şavjutra ofiциально сенде purduşlama buldardı, val kupirin tip условий. Şularını amelge aşırı için İdil Ural Kongresin buldururga hem örnekli, neticeli işler alıp barırga. Şambada Adılba Uraldırgıcı halk seni asambleyinge, şak yenibe eşsene teslih kadartsa vardı tuza bulmalı. Biz şu izgi uylarımız, niyetlerimiz bilen Şuvaş iline kelgen biz iken inşallah. İnşallah. Halklar, milletler arasında abroylu, nigizli, devamlı, haklı bulsun bizi kileşe. Amin. Bir şubat şak televizyon bunda çavaş şerine birin şak televizyon buluşlançır. Amin. Халяварам Алласым ақпарат бар, Тудар Республикинга Совет депутатне Мифтахов Фарид Фаизович Таргашин Хузан Улы. Haklı tuvan halk mırzem. Hesabı Hanasam, Husan delegatsiya için hayırlı salam, çınışlı da. Huzan'dan gelince delegatsiyadan Siriya Medekeriyle salam. Çetnejin tam. Çünkü ko'nglimizdan bizdan mudda kelibizga biz bir shod desanglar bo'lar, chunki bizning Shuvosh xalqi o'zimizning Qozonda bo'lgan shu o'tirishlarga keldilar, ham ularga mana bek rahmat aytasi kelar, ham endi biz endi javobli vizit ettirib o'zimizdan keldik, aytib kerak Idil bo'yida iliklikdan turli millat vakillari yashagan, ham endi bugungi Rossiya ko'lamida yashagan bizning yerimizda birga yashaymiz. Shunga ko'ra bizning kelajagimizda bizning millatlarning xalqining kelajagida bizning mana shu Idil bo'yida o'rnashgan yo'llarimizda shunga ko'ra bizning birga bo'lishimiz ham har birimizning o'zining elida, har biri o'zining jamhuriyatida o'zimizning millatimizni saqlab, o'zimizning qo'limizda. Shunga ko'ra biz birga bo'lgandagina bu zo'r Rossiya ko'lamida yashaganda biz shu Idil bo'yida yashagan xalqimizning durust ettirib olib borib, ham yoqlarga birga bo'lishimiz deb o'ylaymiz. Пирин чаваш тузумырзем Хузанда елдеген Жагынбек поузыне тыдыжа худшынашы. Бирде хаваспах сенин ихраура хурала законда келдимир. Междезен көнде ол хыйнемай пирин сирин бада Кавырмалла денебек килне визидымыр. Бир хамыр халсен муминди траган идузен Пирги бурдия плетпер, бир хальченде перле өзіне татса барасы идузен бешлене, малашнеде бир шак идузене татса барасы енебе перле ишлемелле.
Бүгінгі күнде biz көріп тұрабыз, бүтін Россия көлемінде ассимиляция деп айтамыз. Бүгін ассимиляция бар, шоңа көрі біз өзіміздің әбе-бабалардан келген ғұрып-ғадаттарымыздың әрбір халық юлдан башлады. Шоңа көрі бізге біз енді Татарстанда яшап базан біздің толерантность жағынан бек үрнәк болып тұра. Шоңа көрі сіз де көресіз біздің бүтін милләтләргә бергә дус яшәгәнне. Һәм шул вакытта кызганычка каршы безнең ғұрып-ғадаттарыбыз сакланды. Шуңа күрә безгә аны карап, киләчәктә дә эшләргә дип уйлыйбыз. Үзер биләдер Россия ассимиляция процессым күрәшә, ибер хамрын атянезен моназат тезен электрен килеген ел исене җилаенҗен манзагума бушларымыр. Куенебе пирен хузан улы Татарстан был халыксен хушинде биде толерантлы хучулзем дергеленебе балыр задырат маллада шау же шатла аталандарса тырыбыр. Инде мен кыскача гына фурсаттан файдаланып Дәүләт Советы Татарстан Республикасының Дәүләт Советы исеменнән сезгә күп сәламнәрне әйтеп, халык депутаты буларак безнең халык белән бергә эшләп, менә безнең дәүләтләр дәүләт белән ничек эшли, шулай халыкыбыз да, без дә сезнең белән бергә эшләп, киләчәгебез турында, милләтебез турында уйларга тиеш дип, шундый минем Дәүләт Советы исеменнән һәм үземнең исемнән һәм үзебезнең татар халкы һәм шулай Татарстанда яшәгән халык исеменнән сәламнәрне белдерәм. Һәм менә бүгенге 20 еллык бәйрәмебез белән тәбрик итәбез. Киләчәктә дә шулай матур иттереп, кешеләр белән исән-сау очрашып, бу эшләгән эшләрегезнең киләчәк буынга да күчереп калдырып, һәм алда да сезгә уңышлар теләп калабыз. Ебенде хам енденде патшалық канажы енденде шамге тутар халығы енденде ширен шак ширим жылғы юбилей я тебе чүмтеререн сарымладып, туан халығымра малла да адалымсем сунам. Һәм шулай biz endi bunda kelgach bizga o'zimizning татар kitoblарын qoldirib sizga bo'lak ettirib Шакил майбалгыза сия бадазим килегезем kitoblar arasida bizning Qozonda chiqargan shakillarimiz kitoblari ham shu vaqtda mana Qozon Tatariston masjidlarining bizning chiqqan kitoblari bu sizga istalik uchun bizning kelgan uchun hurmat uchun bizni kelganimizning har vaqt esda tutib uchun bir kichkinagina Хузан Тударсен Павлович Низем Каширна книгезе шамба бирлих Тударстандри медицин альбомиде шам кечик кына пардения сирия бага Бик зур рахмат. Бергә яшәйк, аерым торыйк. Бирле бурнар